okuhaya abantu kuba abakozi n'okurekyeraho okurera engaro. Right Reverend Johnson Twinomujuni ori omureberezi wa Western Kora Diocese n'obu yabayebembiire okushaba aha kusiima kw'ekaya Aroho Moses obingi barikumanya nka kituzi n'ekigendererwa ky'okurunda na miliyoni 10 z'okumalira omurimo gw'okwombeka ekanisa aho omureberezi ashoborire ku Moses yatandikire mpora atyo akabohurire mugende musemererwe mumuzane mugira abana banyu baje roko wana mutwara yaba numwe yaba ikahi yaba mushina mani musemererwe abo ko bona ko nuza kwika uko gukurikirana no kuzamweya rero kushaka rotandwa mwami akajuma kawo wakamezere kanje washiraho none okizana omukuburira kwe okubire kwegami ahampaji 3 omureberezi wa Western Kore ahari abo abekozire mukare bakwerumya bakabura kurera amagara gabo abahira gabusha obufuzi turukwita ntitufa mutama omwana w'umutima yanze tishonga watandikira urumwana agire ibinyobwa uretse kwaki undije umanya tenkoko uza kureba zigweki ibyo kushumana ngo shuti baragisire ko agira akiza kushwera yahirwa yaswera nari yaswerwa hurire batari ababera ko rwacu tukuza kushwerwa kashwerwa busha Moses Aroho kituzi nekaye bashoborire uko abakristayo enshonge zabaretire barugayo kusima Ruhanga kingi background zitwa twaturabire ne twaturabiremo nziteka kusima mukama bo kuba kimwe cyona byakige cya mukama itutwenka tine tukubasa tine mukama tine speech mpango nco twa iziraha habo kusima mukama ahabwa okwombeka ekanisa yitu nutushasha abo kubantu kunda Ruhanga mwenu tuzire kutwakweta abanywani bitu mukathe mukono owarebere kituzi natandaka kandi obira ariyo mugenyi mukuru Fene Mwesige ashoberire ebiretire narangano nibazo kutabakiboko ye myafwe bonka kiboko ibigambo byanje uko nakoze ngondo kuga mundaburire notekwa kugera amazima okusima okwetabirweho abashobozi abanyadini abahumwire hamwe n'abanyishengero hati buni bija oshanga bija even nubo kutine sente unlike ito program zitu ebyo kushabaza allowance nawe nshongejo ninyana ngo nabwo tubasakoze samara mizaga okubasa kushomesa abantu bitu okubiyomboro abajankunde heza karuraka ndyagarkansime abwe kanseji kandi mbire nizire nasimire nahire yo kusima kwanje nizobere nagarka nayongeraho okusima abo kubo kusima no kurunji ahantu sente ezurindinwe omureberezi ayeraganise abarikuza kuzufunanzibwaho kuzikozesa ekizine kukora abarijo mu rukiko ubukitekatekera kandi bataza kwehereza za allowance za cyamushara nabiharakire ojorire ekingamba ni kimanya abamuto bahere sente zahwera umuntu muzaki zenga ege kanisa mu mwezirike mu gyombeke ewe aho uwabiriho Bishop wa Church of Uganda Stanley Ntagari asimireka ya kituzi okuranzi yahare kubangambire mutugenda mu yekaru ya mukama mwe barikwereza mukama kandi nishabangu Ruhanga bahomugisha kandi mwe bari kwikiriza kuhereza mukama no kunda amakuraga gashakwa Gerard Tugume omureshema